tugukorwo tukiheana free legal services kana pro bono services kuri aikari a Mwea East na Mwea West. Na kaingi guku Kirinyaga County kwina masira ma migunda no gakora andu matirahota kana ko afford kuri hama wakiri, na nikyo ndiraugire ta murugamiri wa atumia Kirinyaga County na ta member wa Justice and Legal Affairs Committee no nginya ndaithiriria andu aitu mahote kugia na access to justice. No muthe kwina honge nyingi muno cia watho ciukite guku Kirinyaga County. Kwina Kenya National Commission on Human Rights, kwina Legal Aid Network, kwina ACC, kwina Teachers Service Commission, kwina Retirement Benefits Authority, kwina FIDA Kenya, kwina Office of the Directorate of Public Prosecutions. Getha tuhakikishe ati aikari ya Mwea na aikari ya Kirinyaga County ni mataithika na mataro ma kiwatho. Kama ni kesi lolote la shamba la familia za koti, ya kwanza ni kuandikisha na kuangalia ushahidi ni ipi. Kama ni makaratasi, kama ni watu kuzungumza kwa niaba yako, lazima tuandikishe chini na tuanze kuongea na ofisi tofauti za serikali, kama ni National Land Commission, kama ni ministry, ndio tuone haswa shida ya mtu inatatuliwa aje. Hakuna na hasa ni njoketa nundu wa mugunda wa South Ngariama. Ndiri umwe wa thuri ma South Ngariama nindenda haki ya andu mangariama ikinyanirio na hinya tabura kwa botekeka menyitire title ciao nigetha mundu abote ku develop mugunda wake atena guoya na atena ki na onakora ni kuthie bangi oe karoni na kubota kwa na karoni na title yake nigetha abote ku develop mugunda wake. Tungata maya ma umuthi ni megututeithia tondu wakiri ni mundu urumagirira kihoto na ni mundu urathikiririo ti taraia tani ati ni ndigwa guthikiririo. Wakiri ni eguthikiririo na ni turona wega ati ihinda ni ria kinya ritu ria guteithio toria tuya atiriri mundu angituragiikite muno nionaga muteithia na nituramenya muthenya wa umuthi kuma muthenya wa umuthi twina mwihoko na kirigiro ati nituguteithika tondu wakirira twinake ni mwana witu twiciarire guku ni mundu turathurire na ni mundu mungigithirikari na ni mundu wina bata na ithui na ndarenda undu ono mwa hakika na arenda guteithia andu ake nigetha andu ake magirire. Na riu tuhungure nginyagia kuria kaunti-ini